urweto rurukozirwe mu rukiko rw'iguga rubiri rutebekanisiibweho abatoroneti aha hoteli iri kumanywanka Atako Country Resort mu rurembo rwa Fort Portal. Yabebembezi batari bamwe na bamwe bashitamire kureba ubuhereza bwa gavumenti nangwa n'inkurakurana y'ecanga cyabo. Mu rukiko ababeteri rumuranga bari kugira ngo ibizibu byonane biretwa ubutakwatanisa kw'abebembezi aba gavumenti onkechbina kandi kibari kugira ngo nico kigumize mu kumaramane cicweke cyatoro nangwa no kubagaruza nyuma aha rurengo rw'ihanga. Lobbying, bargaining tools ezaitwano ezikurwa mu kicweka na mbere kino ekife kya Uganda. Our geopolitics is not encompassing ebintu ebyoku serious lobbying for strategic investment. People of Toro, we have lagged behind, sugaire nyuma, but now enough is enough, and the people are engaging mu forums in Kazinu to decide the way forward. Davis Rwamuhumbu ogunori kushuganisa abechibine cha National Unity Platform abwecicweke cya Toro yagumizamo ari kugira ngo okwegabanisamo niko gumizamo kubaretera embandama nkatoro yona okutwariza hamwe. Right now as we talk over abantu ba Toro bona na bagamba, we are tired of this system. We are not abantu tubakutufwaho, government tekutufwaho, nusanga n'abanaremu bagamba government tekutufwaho, nusanga n'aba NUP bagamba tekutufwaho na other parties tekutufwaho. But what is the way forward? We watandikiriwe kigombe cya Toro neti Edward Itote yashobora ngo hariho n'abace ya person bentebe yo kubanza abatari kufayo kuhugiraho n'enciko na n'abatuze babo okuganira hanshonga eziri ko bateganisa nk'ecyaro okugira ngo babase kureba ikibakubasa gukora icweka cyabo kikaguma kintu businje. Omumpenda zimwe zibatemere mu rukiko nirwo rumwe aba bashaziremo kwandika baruha y'amani bari kwandikira gavumenti base kubateraho ministry yabo nkabatoro region okugira ngo base kushwanisa na n'abamatemba genge rya Uganda abari kwisayo ukwetombo yitwa kwabo kandi bakakorwaho jubajuba Bakatucece deliberately bakigenderire bicweke bindi byatusiga. Nicyo mbere ni kugambira ngo iraka lya hamwe tukaba twine kara hati tutuline at times tukaba tuline mbukama through bukama hati bakabicwamwa makama maingi muno hati bukama platform gitero nikimanyisa twina kugira a political platform year constitutionalized the political platform manya kuimajinga the group manya biha civil society whatever we need a constitutional platform like nko kwa abanyoro bene ministry yabo y'abanyoro abateso bene yabo ya teso aba Northern Uganda bene Northern Uganda ministry in charge of Northern Uganda abakaramoja bene yabo hata naito tusemirire kugira eyeito yatakubongera mu amani akwanza babisisira muno kurangu uko biyambe ebyo kulema hamu no kwimukya ebyo nkurakurana kandi nebintu ebizubwe biri bya mali kurangu paka yakwata nsonga za mali nuko abantu abetoreire ebyahuro lyebisoro basobola nabagoboraho mukurakurana. Kuri General Peter Byakuyamba ugunori kutebekanisa programs zo mu kigombe cya Toro neti ashobora gwira mu gavumenti eshemerere kutaho mu nshonga za Toro abwo kuba bari kwetenga nibinji kandi nabo nk'abatoro ubwahati tibakashemerirwe nko kubari kwenda ebyoma ibikwahora ebintu kura byafuka kandi n'ensonga z'obutale kurora ngo ebintu bino byakozesebwa kurungi ebike bitakukora kurungi n'ensonga endi y'ebintu kubitekaho umuhendo ebintu ebikiro bwingi ebyabalemi. Oruterano rubiri rurimu abahangu okurwa mu kicweka ecya Toro otireho na nabebembezi ba gavumenti abari kujwekera eminyeto abebembezi b'amadini kandi hamwe n'abari kunagesento mu kicweka nico kimwe. Gasha kwa Justin Nyakaisiki habwa Tayari West.